ҳар як соҳа ба экспорт шудан нимат кунед, тех задане тиед. Кадоман мехоҳед ки автоматизация кунӣ бизнесата. Аввал шумо бояд бизнес процесса ёд гиред, систематизация ёд гиреду, аввал коғаз ба ҳавая сохтана ёд гиред. Баъде ки ҳамуна коғаз ба сохтана ёд гиред кардед, баъд автоматизация кардан дар кор. Агар ки шумо коғаз ба кардана ёд нагиред, гиреду сразу ҳамун будагиша автоматизировать кунед, медонед чизе автоматизировать мекунед? Бардак автоматизируйте, ошибки автоматизируйте. اون مدت با پرابلماتون به حد بسیار میشه. کار کنید که این خیلی نشه. برای ما نمی اسپیشالیست میگیرید و مینویسد هر یک صحبه و تیغ زدنی. главный секрет یعنی автоматизация این تیغ زدنی. تیغ زدن درست باشد کار پیش میره. تیغ زدن درست نباشه کار پیش نمیره. یک بتون زواد تشکیل با کنسولتاسیا پیش ما اومده. 50 میلیون دلار با 3 تا و 4 تا بتون زواد کلون کردگی. 1800 تا сотрудник کار کردن. یا گلا ماشینو وای میرن میبیاد. کمپانی مینوس وای هر ماه مینوس 50 میلیون کردیت خط ساختگی. هر سال 10 میلیون دلار دادن در کار فقط تنی کردیت. 2 میلیون کاش دادن در کار پرسنتش. 12 میلیون دلار هر سال. ا کمپانی مینوس وای پول نیستی. پرابلم خیلی کلون. من کنسولتاسیا دادم. وقتی که آنالیز کردم برام 2-3 ساعت وقت را فقط همین در نیوش آنالیز کردن وای با آخرون رشته اومدم گفتم که ننیمان میکنید правильный консультативная компания که همه بیزنس پروسس‌ها شش تا مینویسه شما با سونی همین автоматизировать میکنید پرابلماتون کم میشه رسختو کم میشه